Karbi Anglong kang ki along ita beta kangku aron resi ke ongpu ang theke klang sonsi dipupen manja dak along kido ilong ita beta kangku adim do amela ke beta bangso abeta kangku amela ke promosi alang le aron repen si bangso ita beta kangku si ningkan ke thom pleng etang lo alang pherang ke tung kahom rida mahut aron alo ke partang mate invalid documents hai huisi paklang do sonsi trading license pollution Karbi Anglong Thomas Council pen kipi no objection certificate mate thiek pen NOC la hai huisi tami invalid mate apor ke partang side sitala an ki chok chian ta lang prongsi pakleng pun bomlang lan cho takali tuwar pipen che koinot lapen te rong su pipen che koinot anta lang prong kopia podlom la sonsi kyong dong arab tum charju uti lapen Karbi Anglong Thomas Council ke theki dingatum pipot silang di lapen te forest department asai kia ke hoy DFO pentang lo binang an ke hoy tum ke posi langdun ding lo adume me alam aron repen ita beta kang kwa tumapan ing hap haijima kusi kyong dong arab tum katu pon padu lason tak khasti Karbi Anglong angkang pialong pinang an aron repen ita beta kang kudo ulang lasi nilitum news 24 Karbi Anglong akinel himpen nang litum rata hongjai ke banji fantastic pon bomlang mate nilitum paklang pon bomlang news desk report news 24 Karbi Anglong.